Pemirsa umat Hindu ring Bali ngomargiang rahinan jagat galungan sampun memargi antar. Ring sejroning pemargin rahinan suci puniki sedurungnya ni sampun kelaksana yang sugihan Bali, sugihan Jawa, penyegeban miwah penampahan. Duaning kantun ring masan pandemi COVID-19 tur wilangan kasus tedun, nanging kerama kantun becik nganutin pemargin protokol kesehatan. Rahina sedurung galungan utawi penampahan galungan akeh umat Hindu saneng laksanayang tradisi mepatung. Raris namonin rahina jagat galungan, umat Hindu taler masang penjor, kejangkepin pala bungkah miwah pala gantung. Pamekas majang umat Hindu ring desa Apuan, kecamatan Baturiti Tabanan, dawag semang krama sampun maturan kesangga wiadin merajan, antuk ngaturang Banten. Raris kelanturang maturan ke Pura Paibon miwah Pura Kayangan 3 tur ngaturang sembah pangubaktian. Litat kala ngemargiang rahinan jagat galungan, umat kaselehin tata disiplin ngemargiang protokol kesehatan prokes sajroning nambahin pengelola COVID-19. Subrata Bali Pos.